Patite li od manjka samopouzdanja? Bojite li se mraka? Imate li zatvor ili ste bili u zatvoru? Možda vam možemo pomoći. Predstavljamo domaću magičnu plastičnu traku za leđa. Dugo godina patim od više vrsta bolesti. Znate, 3 generacije hirurga se učilo na meni i nitko od njih mi nije izliječio problem šuge na intimnim dijelovima. Također 2 puta me šlogiralo, 3 napada bijesa, visok holesterol, leptirići u stomaku, popucale pete, a kad se uznajim, onda je gadno i peče me sve. Pio sam ljekovite čajeve i stavljao sam hladne obloge, ali ništa mi od tog nije pomoglo, ništa. Ali Josip nije probao našu domaću magičnu plastičnu traku za spasavanje. Preporučljivo ju nositi ispod džempera da vam se ljudi ne smiju. Otporna na tjelesnu temperaturu. Može se naručiti u svim zemljama svijeta, imate na ekranu te zastave. Nazovite nas odmah jer firma se gasi prvog. Nazovite odmah jer bi bilo šteta da propustite ovakvu odličnu priliku. Moja šuga se povukla, nema više napade bijesa, hladni oblozi su stvar prošlosti. Moja motorka recimo manje troši i radi mirni u leru. Preko noći sam propričao na francuskom, djeca mi iz škole donose same petice. Na Bliskom istoku više nema nemira, sve u svemu globalu mi je život puno kvalitetniji. Ali to nije sve. Prvih 17 pozivatelja dobiva na poklon namještenu spavaču sobu Veronika za 2 osobe. Nazovite odmah jer naša domaća magična plastična traka za spašavanje rješava sve vaše probleme.